Uyezwana lalela ngikutshela tindzaba letibiye enkosini uthokandaba tinvombi imbali yemaswati ayiphelele esigodlweni elutsitsini mhla tinge-30 kuyo ingci tiyawufike tibhalise ngalelo langa mhla tinge-31 tiyaphuma mhla lulunye enyonini tiyageta mhla 2 kuyo inyoni tiyabuya mhla 3 kuyo inyoni tiyaphumula mhla 4 enyonini tiyachitha mhla 5 kuyo inyoni tiyagidza umyalo etikhulwini kuleso naleso sikhulu kubhekeke ukuthi sikhiphe emajaha lamanye kuze kuthi nakukhona kungaphili wamunye webantfwana 2 emajaha akhone kubikela labo labafanele tikhulu tifanele tiyale tinfombi nemajaha laqhube yona imbali nakuphuma emphakathini emajaha ayatiswa ukuthi tinfombi titawulala todwa nemajaha alale odwa usho njalo ke msoso omnyama kulabathula odukandaba wasemmelebeleni sisho njalo ke sigudusa simnyama siyesabeka usho ke njalo ke lwandle olukhulu liyadikisela bethe wena waphakathi wena ungangezintaba lokhipa simemetelo indvuna yetinfombi nonduduzo zuzu zubuko ninebe kunene tinfombi imbali yemaswati iyatiswa ukuthi ayingeti netunelete kubolekwa ayinge makeup ayinga rouge boba betikhulu bayatiswa ukuthi abayalisise kahle abantu lababukile ukuthi bangadzingi mati bashayela ibutho nakwendekile lokho nalo lilahle kubo tintatheli tekhane tangaphandle tiyayanga ukuthi atithathisise kahle ngaphambi kokuthi tibhale bethe unowaphakathi